Yılgı bihiги Ildar Хаммат Айсен Сергеевич местетер полномочилары берен, быхарар кых берен бихека улахан эпетне сүктерде. Онан бу хайыскага үлени камнагы бары бир токтук сүбенен үләме камсамыт күнбүгүн биһиги улус путур төрдөн 3 сайылыкка барта 3 тыгынчаттан такса ынак сөйгө таксан сайылыга. Onu tenge bu республика бит арас программаларга, федеральный программаларга, онна bu бебит кайсылы bu дүптенен качыларынан утарыта биләһен түмүгәр бу елгы жылга сетте котон тутулла турар. Аны күн биге сетте котону тутаммыт 506 тонн ынак сөйүнү кысыкка килдер якпыт. Этихан котоннорга онан сылнаксын бу үләйт киһәгә условиятын тупсарга ынак сөйүнү саңа дебилерге петтир үле месет интерьерге кыстыктарын интерьерге үле камна сытылар. Оннан билен туракты кайсытын үләйте үдү камнастак боларгар. Онно тухуламы дохоттак тыбы Сергей Джон Сергей олық сөйергар, ычат олық сөйергар тухуланаммыт. Бу Илдар хан ыяга толаргар бир келим буланда хүлени камна гыта жабыт.